Pulana faika ham joto nai tong o video no bab song haka bab song nor nugun chema kana o video tamo haka ba o video thamel nugun chema kana tamo anumus koekjana borok comment khaike je college uni admission no tei haka ba honors course of pass course na hanga bo hai bus difficult of the no comment khaike gang oban you through te kisa video sram ka ganor o video no se kari nai tong di and paithak jora nai tong di bujinai Okay, most probably not admission na hinga ga August mas ni first week hega ba this month ni last week rogo phone na tongo officially notice jang na bab song obini bai kun wana na kare officially notice ka ga na online da processing no hega ba offline da no over joto kishu notice ni bising pin na sai mana judi phaika hanke notice ko khanga ango video ka sramet na tam ro na tam ga sing to je 2020 wo admission ngmone bab song ang tabuk norok baksa saimi ana ang MBB University ni andara heka ba BBMC college pori tongo kang korksa heka ba education honors nai pori wi tongo ko busuk difficult obter no sawana but no video no sa kare nai tongi inga tabuk to jodi kese pattern heka ba new policy phaika agi to 3 year tongmo ni pap song ka tabuk to norok jotun saimon 4 year college ang kha nai gen norok je tabuk admission ti samani admission ka ba so most probably ang thachung saitang ka August mas ni first week ha ka ba this month last week rogo phono ngani chance tongo jodi officially notice phaike ko kha hangang ke ang dong video sram nai and sanai tam document go by process roga gro khaina ni nang nai and norok je kun problem ang kha hangang ke jodi norok by chance je MBB University under tang kisa knowledge tongo ha ka ba Tirupati University no ang tasa kayang tamake kisa question pattern rok chance ngo orni bai tak BBMC college tam humake MBB University engka je state government control khayo tai Tirupati University engka central government rule khayo bla that means control khayo so have kisa difficult not difficult kisa difference tongo tam humake je question pattern rok kisa difference tongo getai tamanai subject syllabus kisa sense hai ka ba kisa miliata ate no and hinga ba apsang agi to college 3 year to mani tab to new policy 4 year khlai jagi rekha hinga 4 year ro judi benefit hai ka ba omo tangi 4 year khaje kopno kisa tui chawna ana je 4 year ro je tab college 4 year mani agi to 3 year to mani 3 year ro judi ningkun by chance abu first year pori tongka first year jo kunu issue ungi pori man liya nke nang kuno certificate bo maya direct nang pori first year jodi drop out nang kanke nang jodi finance hala pori fena hinga ke nang han haise first semester ni ba first year ni taken nang ma pori thongnai nke orong kha pa epsong 4 year je pori 4 year tab policy inka jodi nang first year ro hai ka ba first semester jai ho or jodi drop out nang kanke no certificate kaise reject nai and after that nang jo kuno and finance hala pori finai hanka hanke nang o first semester ro heka first year ni je certificate by nang first year admission angai nang second year ro hake step by step pori thangmano ta nge jodi norok first year heka first year pai kanke no to kaise certificate design and second year pai kanke no diploma certificate design and jodi third year no complete kai kanke no graduate ni certificate design and 4 year not complete done kai kanke no honors ni that means honors ni kaise certificate design no honors course ni bagai certificate manaita nge tabuk ang kok sanam ka hasi de anu ko ekjon comment kai ga honors be pass busuk difficult honors ka bayap song hai honors ka kaise subject no tin no pori mani na di tabuk gabang norok to 12 joto no gabang subject ni ke pasta subject pori kana ro bengali di ko borok ni education hai ka ba वगैरह subject to no pasta ti pori mani obo no kama obo hai ta boke mo ka pas subject hai kala yo kenoro honors ka kaise subject no ti pori mani analyze kai pori mani ta kenoro oro je honors bisi difficult to as kare honors by pass difficult hingka ke obo no je honors hingka taisa focus ga ba taisa gabang para tongo kenor taisa ma pori nai je pass subject to hingka taisa normal hai kha ka ta tam ma kai oro tinta saita subject tongo hingka o subject motin no taisa ma pori uta ke je honors hingka to kaise
kaisa subject no tin norok analyze kai porimani ba hingke norok je future jodi norok o subject ni motin teacher rok nani chance tongo haike ba mani mano babsong paso bo mani mano tam ma ke norok joto kisu to tam nai mark se depend kai norok jodi MA kai na thanga ga bo norok je paso subject norok 70-80% ke talang ke to obviously kaham no future ro and tam na tabu ko je honors tui poriman to kaisa subject no tui poriman ke kaham ke pori ka ke norok o subject motin no jodi future teacher no musung ka ke ngai ha ga ba mani manota mane o subject motin no mani manota babsong hingke asung no babsong kun difficult kare kogon tongo joto kisu no possible jodi sing sai to ka ke babsong heda hingke norok je problem je nong dai tam sung tai norok kisa comment kai sade ang joto kisu mansa kang reply nai ang sanai babsong tama kang tabuk second year of pori tongo BBMC college jodi norok BBMC college final musung kan ke je wansuki tongna rata nongno ang suggest kaya phaidi nei and phaya ta phaidi boni suggest kaya nor nije choice nong nije college choice tongmani orono thangdi and kaham ke por laina jing haika ba future ni bagai wansuk laina and norok je subject na honors nai pori na huni musung tongmani norok o subject na di tam ka je musung mani se sini men ke ba heda je musung mani amono jeng fulfill kai mang ke jin buka pele sadi mano so ang takise kok saja da angoro ang je honors apply khai puro ang 70% money apply khayo ke 70% botong chini bayap song baksa 45% ke bomang khatam homa ke obo je second round no especially jeng tabuk je honors on ka to most probably borok ko mana 80% 90% ke apply khayo ta ke jindo BBMC college ang je nuk mani bote 100 ni above je sheet tong honors kaisa honors ta tabuk political science honors ka in history ka tabuk education ka aur ta jodi kisu kan ke ro 45 hega ba 50% ko ba baksa mamba kya honors je second round no je apply khai be je punya ro ta obo hera ko mamba kya ka ba sonoro bu je honors na hin tone ro no mark ka ham kan ke no khai di and obviously mana in kha khayo amani wansuk mong and future ni bagai ka ham ko pol lenga jeng ada babsong pinjoton tabuk sermi tong ba angko sernai no bagai dorong jokun problem kan kan jadi MBB University andaron ke ano kisek senggi manota ang knowledge ka bata ang ani je knowledge ong nang sanai share kan no obvious tang reply renai ngen no tai tam seng tai tong obo please comment khai sadi ang reply renai ang busirana ang sai tong na babsong ngetini jorta asna jotono hambai nai tong man bagai